Da li ste znali da kesten sadrži veliku količinu vitamina C i da pomaže u jačanju imuniteta? S obzirom da rađe u ovo doba godine, to nas uopšte i ne čudi, jer je sada doba kada krenu da kolaju virusi. Ako ovo niste čuli do sada, ostanite sa mnom kako bi saznali u čemu nam konzumiranje ovog ploda može još pomoći. A vi pratite kanal. Sjećam se kad sam bila dete i zimi smo se vraćali iz škole i uvek je u centru bio jedan ili eventualno dva prodavca kestenja. I ti ljudi onako smrznuti su nam prodavali kestenje na fišeke, mi smo uvijek skupljali parice i jedva smo čekali da imamo dovoljno da kupimo jedan fišek. I taj miris pečenog kestenata i toliko asocira na detinjstvo i toliko ti zapara svako čulo, svaki delić, ja mislim, tela kad ga osjetiš i dan danas. I toliko ti je lepo, iako su ti nagoreli prsti praktično i crni od čišćenja onog kestena, ali kad ga prineseš ustima, ja mislim da ne postoji lepši osjećaj. Što se tiče zdravstvene strane, pitomog kestena, on je bogat dobrim mastima, vitaminom C, kao i vitaminima grupa B, manganom i drugim mineralima. Sadrži također flavonoide i tanine. Na prvom mestu nam pojačava imunitet zbog prisustva naravno velike količine vitamina C, koja je otprilike duplo manja u odnosu na limun, ali s obzirom da je ovo orašasti plod, to je za njega izuzetno velika količina. Tako da stimulativno deluje na produkciju belih krvnih zrnaca i brani ćelije od slobodnih radikala za koje znamo da oštećuju naše ćelije i zbog toga se mi razbolimo. Također, zbog vlakana pozitivno utiče na varenje. Prisustvo dobrih masti utiče na uravnoteženje holesterola i smanjuje rizik od ateroskleroze kao i na sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka što nas dalje štiti od srčanog i moždanog infarkta, odnosno udara. Kesten ima nizak glikemijski indeks, što znači da ga možemo jesti često i da nam pozitivno utiče na nivo šećera i rad pankrasa, što je od izuzetnog značaja naravno za ljude sa dijabetesom. Od ostalih pozitivnih strana ima visok nivo magnezijuma, znate ono kad nas hvataju grčevi, tako da utiče pozitivno na samu cirkulaciju, popravlja gustinu kostiju, popravlja protok krvi, tako da na taj način reguliše krvni pritisak i također zbog prisustva vitamina B grupe, gde su između ostalih tiamin, vitamin B6, folati, utiče na održavanje zdravlja mozga. I s obzirom da je jesen i vreme je kestena, trudimo se da skoro svakog dana pojedemo porciju, zamislite fišek, ovog divnog mirišljavog ploda. Drago mi je što ste ostali danas do kraja ovog videa. Volela bih da podržite moj kanal koji je tek počeo i voljela bih da pogledate moj sljedeći video koji će biti na temu divlje kestena i pokazat ću vam kako da napravite jedan pripravak za vaše noge kako vas ne bi bolele. Živi i zdravi bili.